ایرو گروپ کی جانت سنگالی کچا عادر بوا الفدر لالشا نورانی بريكا هنر خو پیام کے بگینن سالفاگرا ششه جنوسايتا شنگالی بگین العالم کے عالم کراب في ملتي و ملتي هاتي جنوسايد کرن وكا بیرهاتنیت سے هشتنا پیام بگینن وانتا کو خوشکا رزگار بکن گروپ اشتی سالفاگرا کراساتا شنگالی ششم هلكرنا الشمال كا واني راستي مدي وكا واجبك او جيل فرزقها بيروزا لالش ما بيشكشكر وێستگەی بەرهەمێنانی کارەبای دەربەنیخان لە سەیە کە پێکاتەوە هەر یەکەیەکیان 83 مێگاواتە بەڵام لە ئێستا تا یەکەیەکمان 24 کاتژمێر بە توانایی 7 مێگاوات لە ئیشدایە یەکەی دووەممان نزیکەی 9 بۆ 10 کاتژمێر بە 7 مێگاوات لە ئیشدایە کە کۆی بەرهەمێنانی ڕۆژانە نزیکەی 2200 مێگاواتە بەهۆی دابەزینی ئاستی ئاوە کە لە چاو ساڵی پارە نزیکەی 9 مەتری جیاوازی هەیە کە ئاستی ئاومان نزمترە. ئێمە وەکو ستافی بەشی ئیشپێگردن کە ڕۆژانەیەن بۆ سەرکار 24 ساعات لە کارداین هیچ بۆ نەپشوویەک نامانگرێتەوە ڕۆژانە هەموو سەری ساعاتێک داتاکان وەرەگرین کۆی داتاکانیش لە 12 شەوە دێن بە کۆنتترۆلی گشتی لە هەولێر. Y estoy aquí en el retiro vendiendo mis dibujos, sobre todo hago retratos, la verdad porque es lo que me gusta hacer y después del coronavirus como que, bueno, evidentemente no es un buen momento para vender cosas en la calle. Veo bien que, por ejemplo, me habéis dicho lo de las fronteras y todo eso, en sí Madrid vive, en una parte, cierta parte vive del turismo, entonces viene bien que vengan. Lo único es como que se respeten las medidas de seguridad porque muchos sitios no lo hacen, en plan terrazas, a veces en los parques hay gente demasiado junta, en el metro, por ejemplo, ya no hay ningún tipo de seguridad a distancia, todo el mundo está súper pegado, hay gente que no se pone la mascarilla, hay de todo un poco. O sea, yo considero que está bien el turismo, pero también hay que regularlo un poquito, hay que regular las medidas de seguridad, los controles que hay y cosas así.